na Congo. Koina na ekoti lelo na Congo. Motema mabe koti lelo na Congo. Division ekoti lelo na Congo. Koina na ekoti lelo na Congo. Motema mabe koti lelo na Congo. Mabela mwana wa muntu amufuateleja biende. Mabela mwana wa muntu amufuateleja biende. Batei moto chamatoye. Batei moto chamatoye. Oyo katolia basanto Oyo katolia bampaka Oyo katolia mikolo Nakatanga babenga biso bilulu Balo baba pakola biso mafute Batindika biso na bagaye Bazongisa biso mbujimaye Balo bito zuma bango na bango Balo bito zumi sala na bango Mama pasa bakufi na bango pamba Bajimo bake na bango ufele Mawa mingi Mama na bango atikali na mpasi Papa na bango makasesili na nzoto Ebonga kabana bamana bango akumbize mba ufele Yona mumpako bandiko kuna bango bazali balube Twasakidila kujibana betu abatulonda Bulaba bujima Baluba Nasha batika ba baluba kajiba tubananga kisamba cha baluba lelo njiga binyi ba mama betu bantu mundu leja babenza mujimu wa mai matalala babahana mai matalala binji jimi binu fubamona nufubajila mwaji kaje muntu yonsu kwele henda menji bwani kanika kesa kanji nako bwalu kufila moi atu tufila tuamulisha bantu abakenga bibienza jisanga jabuni kimonyi mama lelu mbabikila kabiji bana betoka baya bwalu mbahita buni mbahita kakone mijimu kukasa ito kaji tutenza mushindo wani tusegesha na sha bantu imanya baba shara batujishamba amao bwalu bapa paka bene mijimu to kibalu kai mfumu babikila kabiji mumakumbu anyi moyi mulenga wa mwani tu Jean Calo kai kumputu kai kuchinsansa kali mugada kuchikapa mbwalu bunene bikola mama no image ya mitwenza lusa Jean Calo tukwela twasakijila na bama mama niba jiteja muntu yonsu wamba mudimu endu jwenza ni capital kadinako bwa numvo mujikwetu kushala. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbujimayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria,
c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre, car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Même maman Kashkai Régine, Jini Bana Mwanda Mukul. Ntumpa nshama imatalala kachitu kapitala to tunga tamai matalala jibanza kwa mama nyesa mpanyisha to kujidilulu ndokumwesha makutenda mema je sabakaje mama toto tanda twasa ko toto tambla nenda mai toto tuketa twasa wa makas mema mujinga kulaga tun ngambla mai mema kwa msangu nyamukalasa ali papa wetu mutambulisha ba makutani mwela tasa kijilabu kaka mema ntumba mari tuni kapitala ka 500 chini mukutabu yuto mema mama Berta chene ni kapitala to kan kapitala ka janu ka 500 francs mema mbuyi Janeta njini chituni kapitala ka kwambula mai to njingambula mai mabanza nyimpana ndokufila makuta mema kabisa Maria chituni makuta kwambula mai to nyingambula mai akatrasa bana njini bana jikumi mema kabishi Sara katutuni makuta kwambula mai to tutulomba mabanza to hana tujini bana batano mema Melani ka hinga njini bana mwanda mukulu tututangantana mabanza bwa chibijilu to hana tulo to filo makuta mema saka jiteres njini bana basambo chituni kapitala ka mai to ndo kwanta mai kuti mama anyesa mpana chisha kulo kufuta emanga ya Teresa achivijulu tutwamu tulo twanga tamai kujimamu tulo tufuta makuta bana batano mema ntumba ka bibi njini kapitala ka 500 francs ndo ngambule mai njini bana mwando muteketi mema mianda butete nyinga pitala ka 500 tundondo kulula mayanya 500 mpete 1000 francs ndini bana mwanda mutegete mema mulanga Alfonsina Mer njinge mai kwa mamwanyesa chene ni kapitala to njini bana mwanda mukulu mema nimbuyi ntuswigila mama nyesa mai bwa mimo kwetani mushindo amikalanje ni bana njini bana 12 mama mpinjo kumbusha mujimu wa mai yo mujimu kai muko wabundu jibwa kwenzi mema mama Regina kashika apart mujimu wa mai bwa njini mujimu wa kwenzi wa wabundu men problemu wabe mpanga kapitala kwa konsana kumujimu meme ni mo alimentation njimpanisha ni mo mama mpa njimpanisha ni mo bilamba njimpanisha problemu wabe mwana kapitala kwa konsana kumujimu kapitala mujikai mema ni $500 ningesana kumujimu kuda kwa alimentation oji manya na alimentation bujimi kane ba kwenza majimi to na shabaji munyana ba kwenza majimi munyana ba kwenza problemu wabe mwa kapitala papa wa na shabaji ke banyi kwa kusumba ke baba jimishi ke baba kuihila bya kusomene bya kwenza bujimi chena na bito papa wa sasa mama vuamba ibebishi mema njengama tetu jinu kwetu ngumuso kuba kwa mulumba imajimi yajuko kwa makuta mahete kanungu muntu uya ujimisha ukubinyisha bintu uhete henda mushindo muji makuta makuta wa mahatu kana $500 muntu janu kubana kujimisha majimi kwenza byonso mama wali bakwenza bujimi papa mema njengeza bujimi we nyimwenza lana shikuchile nkubaba yanyeko we ni makuta uli bakwenza papa wanyu mema makuta wonsa njibwakala na wanje ngensano mujimu mema mamulanga Alfonsina njini bukola ni makanda nkamwenza majimi kwetumba kwa ntombo muchacha kanyime mwenza le munumbu jimaye muchibombo busita njinge za majimi bwa tujika biterena no chikola no makuta kapitala mema muheta makuta jindekele bya mayi njinye keza mujimu umuji makuta chose chinzambi mukala mufila mema mwanga tani china ni chikasa mema njinge za wali chijunda
Toi c'est maman mko jinji mabe. Mema kabisa Maria njimudimisha bulimi kwetu akuni muhanga makutakudimisha nawe kuba kwa sumba luseka lwa kuchaba kuba kwa sumba luseka lwa kuchaba boko ansumba mama dyamba Mema ngaya Teresa wabujimi ntunji manji mubujimi afati to akulambu bomba bwa kuhanga mushindo akuhila nsama chini mushindo akweta makutamina akuyikala kujumisha nawo ne kujambulisha nawo to mema muheta makuta njinya ngifijisha bintu byanyu byonso abe nasho utrand nasho ukombye mbunyi bonso kwikale maheta kanawo jimpe shabajima bifiji badimo akunyihijila Mema ntumba kabibi mbumpa na malaka mujihana janja malaka fe capital kunkuluko kumem kushala museng 100 francs nkangambule mai matalala nkebe capitala na shi $500 na shi desa ndagije mujimo wanyoka na shi mpana malanyi mai akash basakejela nyibuva mama mwakula bimpa malaka yakima bitongo kujibantu balo lelu bena makuta bama mwa baba longe shakalasi malakai kaji kwetu kututumona ni mijimu yonso mibi kakona mujimu jimobito mvunge wawani mbula mataji ateleja nudi mushindo akwambulisha bantu atwambulisha nikuji bantu ba moyo mulenga batwambulisha nangu mwabe nyinganda muna papa Andre Kadima lukongulu tumungela bwani tujiba kwesha bama magutanga babo kwangu banga mijimu ulimuji telechelanka yeba nasha mamu Marie Lusamba mu Belgique utumungela kabidi lukonkwelo mwambu ibetina mu Canada lukonkulu molumwa magutama mwega nasha lukam nasha nkamibidi ya batoka ya ndola muntu janjo wenzana mushindo ani abanga mujimu bana bigala bajanshim ulimona bwalu mijimu ya kamitano yi mbwalu bukola ba kalasa kina nzubumwina lutatu abuni nanko tujibateleja chimwe mandulo banchani ulimona haji muntu ni 500 francs hajulu heta 5000 ani 10000 ani 20000 bigegala kwela menji bwa ntuma kutatu kala tukwambulisha bwa kalasa kabana kamaluma kwabo ulimo we mona bwa no janjulikela bya mai bolo kamushinga kwabo anjibwene we mona to wanjuka lu force anu ni maya muji mumona lelo sintu bakashi ba menshi makona chabusho nangu lelu tatu Jean-Carlo munelela menji ni mamu Geneviève mama batowe ba enveloppe montion sangata wenda enveloppe voilà toi c'est que merci maman toi c'est qui dit là wanu bwa wewe kuimweza mujimwewo bwa kabatumanya to nanga papa wanyu wewe mwene tugenda mwabe kunyutelele menshi makora nyizambi amujulo anja kwambulisha wewe mwene mwabe chala muntu wabiji chala wabiji mtatu peshi to singushara kutoka kwa tatu kwa pia mama kamuheta kakwena bwaluto akona bwaluto papa Jean-Carlo nzambe omujulo anja akolele menshi mubana beba mumuka jeba bijonsi wenze bitante biye kumpala bwalu bwa umuvuka bakajibikola bwalu bakajaba hakafo Yesu bakamona kufo kwa Yesu bika kwa Yesu jana bwa bakajamba bakamona kabichi nyayo yote bakutile bino hashi bakulomela kujenzambe nzambe kubeneshe bikola nzambe omujulo kubeneshe bikola utele kumeshi musango mpala kabiji bwa kutambulisha pa wanya nzambe akubeneshe papa Jean Zangalu tutukwela twasekejela wabunyi Zambi wa mjulu akutompanda kumalebo wonsu kumujumwebe yonsu waditu kwa shintu kwa sheji Zambi wetu atamba kubenesha
Papa Jacques Alou, merci wabonye papa waju tumanya kutetu bena mai matala laba katutu bamanyika ku hetu to katutu manje kweta ku muntu wa kutelela ku menji to bana betu tetu kabetu balonga kalasa to bwalu tetu lwajija kilo dilwanje luyita kati muji mutu enzela kuno papa wanyu bonye jibanza jako yakafutila ku mwana anyu mukalasa wachendelela kumona muyeba yonsi yuju kwatuma musangu mpala papa wanyi njinkusagijila koku Jakalu wanyi nkwela kutwasagijila wabunyi bwalu bwa hatu twakulaha tetu bakajibakamba bakwaba munka chemu muturi bahetanta tuhanga chipa matuko kai manji kukumbana bashala bakajibakamba ni bana banshi chidi mwanji kwenza bwana bana banshi badi mwagweta chakuja ni chakunwa zambi wa mujulu anja kubenesha kuvuchishila matuku amakwa papa Jakalu mema mama nimbu njingwela Jakalu yungwela twasagijila wabunyi zambi mwakwiji wa bantu wakajifile wakale wakwile bantu wakwakwile wewe ni mukasheba ni bana bebe mubiya babyosu biju wenza zambi ikala kumpala bwalu bubi na shebu makabu kumweneke jito zambi akudama chendelela amen. Papa Jakalu tomba ni wamujulu akubenesha kejevu beni très abondama papa umalo ajuwenza twetu bamamu tuyituto binu byetu bashibwa kukulombela nzambi bwa chosi tupete chechi bwani nzambi akwezele byabunyi binena tonguna nonko Papa Jakalu nzambi akubenesha bwa muri mutelele kumenji nzambi akubenesha kuvujishile moto kwa bunyi abuna. Papa Jakalu nzambi amujulu atamba kukubenesha bwa kutelele kuheto kwa menji. Na mama Papa Jakalu nzambi anja kuvurikira matuko habula bakubenesha merci wabunyi merci wabunyi papa wanyi wachintu kiri mwanyi kwenza nzambi akubenesha bikola Papa Jakalu merci wabunyi bamuwatu heshima kutate tukufuta kwa kumukalasi. Papa Jakalu ningusakijile bikola bamuju mutambulisha bate makutate tukufuta mukalasi. Papa Jakalu nyungubenesha nzambi akubenesha kuvulila byabunyi. Papa Jakalu nzambi akubenesha bikola mumuji mutu samba nzambi akubenesha mene. Papa Jakalu nzambi akubenesha kuvujishila matuko wa moyo wabunya akubenesha mumiji muyebo bwaluji mwambulisha bama mumutwelele menji bwatetu kumwana mwakwenda mushini. Twasagijila bana betu bonso batwelela menji kujiba kwa batulika tubatela to babenga ngato bateji to bwalu kujibantu jiku jabu jikenga umona wa man chena ngamulusha betu to ngamulusha ba kwa benda jipa ja kwanza mika jitwanu mujiku jetu to na shakuji muntu achanana bwalu na shabe mujo akuleo njiha ni betu babakenga ngachena bambulusha to zambi kiji mumanya tulo manzami wananu kwachisha mishinga yenu ya kumpala mishinga yenu ya kumpala bwani kufuma mulambo sikutunzala nzambi ambulisha avujisha kabichi twasakija kujibana betu bonso batwela meji wehe busakutu ambulisha tujiko huko bawa mambanye ba matukonso tutunabo matukonso tubona ko ba kukehesha nzala tujibinjira midimi ya minye nilo kaji nilo ejibakai nangu teto man tuinjila mbwala bukola twanshi tubanga nungu tukesha inzala chakuja tukesha inzala na shamutu binjila nzembo ni mai kaji teto chakuja tibwa kuyana sha tukeba tiyo kumusulu tuambula mai amusulu atulo tulamba nao twasakijela ni aibimba amen mama amen ye mama nzambi amujulu akubenesha ukeba mukashika kuti wachitalala mukashi manyanzambi amen. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie.
L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. tufikisile kumeyi kudi mfumu bwani njile yetu minyango meba vumujuka naji mulo kufika makwabo pa kwani mumuna kunjilamo mushindu dimwanyi jila mifu we mwamba no yila jamu nkamba ujuye kujela mulubu finga nyina mujuje bwani mushindu juwendu tate mu ufika tufikisile meyi kudi mfumu njila mifu kamwe na mushindu to kwetu kuneko kwa mukomba. Vous savez, la lumière, c'est la vie. La lumière. Nous qui vivons dans les ténèbres, dans des milieux ruraux aussi comme ça, sans lumière, sans quoi. Quand on nous amène la lumière, nous avons l'assurance que les ténèbres vont disparaître. Nous pouvons recevoir les gens facilement. Nous allons causer avec la population. Je sais que ce n'est pas pour toute la cité. C'est un début qui montre que plus tard on va ajouter pour que tout Kenakuna soit éclairé. Nous remercions beaucoup M. André Kadima de la Fondation Kenakuna. Moi personnellement je suis très ravi parce qu'on vient de Kenakuna et de Mupompa. Et vous avez vu comment la population était contente. Et nous avons l'assurance qu'avec l'État, les petits gestes qui sont faits vont atteindre la majorité et ça permettra à tout le monde d'être content. J'espère seulement qu'avec ce projet des ampoules, le projet des projecteurs soit aussi un peu généralisé, mais aussi les projets des panneaux, que ça puisse permettre à toute la population dans les coins les plus importants de bénéficier de ça. Nous n'avons pas encore vu M. André Kadima, mais nous l'avons vu à travers l'œuvre pour que nous cherchions 100 maisons un peu éparpillées dans la cité qui pourront bénéficier de ces emplois. Nous avions déjà fait cette sélection de 100 maisons avec la société civile, avec les agents de l'État qui étaient dans la commission, et nous avons sélectionné les 100 maisons qui bénéficieront de ces 100 emplois. Je sais qu'il y avait des rumeurs, des gens qui n'étaient pas contents qu'on ait choisi les uns et pas les autres. Mais nous leur avons dit de prendre patience. Nous ne savions pas qu'il allait penser à nous. Mais comme il a pensé à nous, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshilombo, nous le remercions. Nous sommes très contents. Ce territoire a été longtemps oublié. Non, moi je ne peux que remercier M. André Kadima d'avoir pensé à ce territoire qui a été longtemps oublié. Et je crois que c'est un pas qui va nous amener à beaucoup de choses, à beaucoup de projets. Parce que je sais qu'on est en train de construire
une ferme de 100 hectares à Mupompa. Je sais qu'on est en train de chercher à rendre opérationnelle la route numéro 1 d'ici Canaan. Et je crois que ça va ouvrir beaucoup de choses. Hein? On est en train de construire le bureau du territoire. On est en train d'aménager les marchés. Ce sont des signes qui montrent que nous commençons à décoller. Nous commençons à aller vers le développement de ce territoire. Et je suis convaincu et content de représenter la population et que la population comprenne. Et même une longue marche commence toujours par un pas. Et ça, c'est un premier pas. Nous souhaitons que M. André Kadima puisse satisfaire, si pas tout le monde, mais une bonne partie. Jijandekelo janinjase malwa nunko atungunuka nibanene betu patele la meji bwa musoko kumbananga na bimpa menemena patotulo atutangila luseka lwa tulasa inseka miko abubani byonso kimona mwako kuya kumpana jikenga ja nsoko kumonji njisanga ja bana babantu jikenga ja mwene mibalelo njisanga ja bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga ja muka jumusela kunubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena kasai njisanga ja bukwa bisambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir binsonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga ja ba pasteur jisama dindi naji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu njisanga ja baloji mu chanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntune atula byonso bilinabi bakusumila moyo wenu. Tribalisme oyo molingo ewuti wapi Zamba esunga Congo Divija ekoti lelo na Congo Oyinana ekoti lelo na Congo Nakatanga babenga biso bilulwe Balo baba pakola biso mafute Batindika biso na bagaye Bazongisa biso mbushimaye Balo bito zima bango na bango Balo bito zima sala na bango na bango pamba bajimo bakena bango ofele mawa mingi mama na bango atikali na mpasi papa na bango makasesili na nzoto ebonga kabana mama na bango abusize mba ofele yona kumpako bandi kokuna bango bazali balube pasi mingi katango bazali bakasaye Azali mokongo oyo mibale azalaki mongale misato mine bazalaki katange oyo mitano
azali kasaya mpona nini koboma balube mpona nini koboma bakasaya ce que les gens disent abela mwana wa muntu amofuateleja biende abela mwana wa muntu amofuateleja biende batei moto chamatoye batei moto chamatoye oyo katolia basanto oyo katolia bampaka oyo katolia mikolo kamwana sapo ezalaki tribalisme kamwana sapo ezalaki tribalisme nalobi kamwana sapo tribalisme kamwana sapo tribalisme complot ya koboma balube pona kwa faiblir ya chiche pona kwa faiblir wa mulumba pona kwa faiblir le sphinx Félix atongi baso de mouton bana bakomi kotango fele banzela ezali solo kotongama malembe eta détruit kofande nyonso po azali molube nyonso wana po azali kasaya nyonso wana po azali molube nakatanga babenga biso bilulwe baloba bapakola biso mafute batindika biso na baraye bazongisa biso mbujimaye kaka mpo tozali balube kaka mpo tozali bakasaye bamapasa bakufi na bango pamba batenda ofale bakena bango ofele mama na bango akumbizemi ya pamba akumbizemi ya ofele motema esali mpasi makasesi